Hi guys, it's me Lina from Lidudu. So we need to film today again, but I don't know where is my friend Dule. So I'm heading now to find him because he's really stupid. So, oh my god, Dule! Stano je, Dule be, ajde be, treba snimаме video be. Što snimаме video? Čekaj, ostavim da se puni jedna baterija. Sada se puni koga snimаме? Pa ja ću večer ga puno. Pa ja se ostavim se, ja mi se ispredi, čekaj da vidim. Ajde ne, znači čekaj, mora da se snima. Dobro, čekaj. Da vidim koliko baterija. Gospode Bože, šo? Ajde be, znači ne možem više sa tebe. Čekaj. Što čekaj? Se napunil. Pa koga go Čekaj da vidim. Gle ovaj be. Kako je be film ili se ja si go stavio? Pred 2 minuti go stavio. Kako je film be? Sa ovoj predobar powerbank od VIP. Zašto ja nemam tako? Kaj da najdem? Snimi najdobar bumerang sa ovije lit hashtagovi, zakači go na Instagram i na Facebook i dok bude najdobar, ќе dobiješ Samo so jedan Instagram bumerang. Kako? Vakov power bank je dobijal. Po sekое vreme. Baterija. Možete da se napunite толкова со овој power bank. Снимете едно видео бумеранг. Поставете го со предходно споменатите хаштегови и ќе имате power bank. Се гледаме во следното видео. И батерија за сека. И поздрав од Lidudu.